Kwinjira muri sisitemu ugomba kuba ufite kuri mudasobwa yawe porogaramu mushakishambuga nka Chrome, Firefox, Explorer n'izindi. Muri iyi video turakoresha porogaramu mushakishambuga ya Explorer kuko ariyo iboneka kuri mudasobwa nyinshi. Gufungura porogaramu ya mushakishambuga bikorwa nk'uko ufungura indi porogaramu ya mudasobwa, uciye kuri buto yo gutangira ariyo ya Start, ukandika mu mwanya wo gushakisha izina rya mushakishambuga ukoresha. Hano turandikamo Internet Explorer. Porogaramu ya Explorer igahita igaragara hejuru, ukayikandaho ukoresheje mwerekana. Idirishya rya Internet Explorer rigafunguka. Washaka ko ryuzura mugaragaza ugakanda aka kabuto ko kuryuzuza kuri mugaragaza. Hakaba hakurikiyeho rero kubwira mushakishambuga aderese urubuga rwo kwandikisha ubucuruzi ku murongo wa interinete rubarizwaho. Turandikamo www.org/rdb/rw. Ubundi dukande buto ya Enter kuri mwandikisho kugira ngo twemeze ibyo twanditse, maze mushakishambuga itangire ishake paji y'iyo aderese. Iyo urubuga rufungutse habanza paji y'ikaze. Aha ukaba wahasanga amakuru y'ibanze yerekeye ibiro by'umwanditsi mukuru w'igihugu. Urareba mu ruhande rw'iburyo munsi ya menu ya registration bivuze kwiyandikisha. Ubundi ukande ihuza ry'ahanditse Online Business Registration bisobanuye kwandikisha ubucuruzi ku murongo wa interineti. Iyo umaze kuhakanda hahita hafunguka paji yo kwinjira muri sisitemu yo kwandikisha ubucuruzi ku murongo wa interineti. Iyi paji ikaba irimo ibice bibiri. Igice cya mbere nicyo kuzuzamo e-signature bisobanuye umukono gitoronika igihe ufite no kwinjiza ijambo ry'ibanga. Igice cya kabiri nacyo kigizwe n'ihuza ryanditseho Request for e-signature bisobanuye gusaba umukono gitoronika. Hano hakaba ariho usabira umukono gitoronika igihe utawufite. Umukono gitoronika ukaba ubugizwe n'izina n'ijambo ry'ibanga.